ৰুটিন চেকিং কৰোঁতে পোৱা গৈছিলে পূৰ্বোত্তৰ সম্পৰ্ক্ৰান্তি এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জেনেৰেল কোচত আছিলে। প্ৰথমে আমি তেওঁ বেগটো দেখাব বিচৰা নাছিলে। আমাৰ যিটো টীম আছিলে চেকিং টীম, এইটো ৰুটিন চেকিং ৰেগুলাৰ কৰি থাকে। তেওঁলোকে চেক কৰি থাকোঁতে বস্তুটো পোৱা বুলি কৈছে। বেগটো পাইছিলে, এট ফাৰ্ষ্ট চেক কৰিব নিদিয়ে বেগটো। তাতে এটা বক্স আছিলে সৰু, তাতে জুৱেলাৰী আইটেম থকা বুলি এই ল'ৰাজনে কৈছিলে, লগতে বিলটো দিছিলে। কিন্তু বিলটোৰ এমাউণ্টটো দেখি কেনে আমাৰ চেকিং টীমটোৱে মোক ফোন কৰিছিলে। ফোন কৰোঁতে মই আহিলোঁ আৰু আমাৰ RPFৰ ইনস্পেক্টৰ ছাৰো লগতে আছিলে, তাতে তেওঁলোকৰ টীমো আছিলে। আমি একেলগে চেকিং কৰোঁ সদায়। ৰুটিন চেকিঙত যেতিয়া পাই গ'ল বস্তুটো, পাই কেনে ইনস্পেক্টৰ ছাৰকো জনোৱা হ'ল। জনাই তেওঁ দুজন আমি আহি সোমালোঁ। আহি সোমাই চালোঁ, চাই কেনে জুৱেলাৰী আইটেমটো আছিলে 1,17 লাখৰ এটা বিল দিছে। বিলটো ভুৱা যেন লাগিছে আৰু ইয়াতে চিল টিলবিলাকো আছে তেওঁলোকৰ লগত, তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে। আৰু যেতিয়া তেওঁক আমি ভালকৈ চাৰ্চ কৰোঁ, বডি চাৰ্চতে এই বস্তুখিনি ওলাই পৰে। কৌশলপূৰ্ণভাৱে লৈ আহিছিল। ডেফিনেটলি এটা জেকেট এটা আছিলে তেওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে। জেকেট নহয়, তেওঁ সেইটো বস্তু জেকেটটো মানে আপোনাৰ ইন কৰা আছিলে পেণ্টৰ তললৈকে, তাতে আছিলে। তাতে পেকেট এই বনোৱা আছে, পকেট বনোৱা আছে। কোনে দিছে গম পোৱা গৈছে নেকি গোটেই? নাই, এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, এইটো তদন্তত আহিব। আচ্ছা, সোণখিনি আচল নে নকল? তেখেতে আচল বুলি কৈছে। তেখেতে আচল বুলি কৈছে। এতিয়া আমি সঠিকভাৱে ক'ব পৰা নাই। আগন্তুক ইয়াতে সোণ পোৱা গৈছে আপোনাৰ দুটা ধৰণৰ আছিলে। এটা আছে আপোনাৰ 1 কেজি, দুটা আছিলে। এটা আছিলে আপোনাৰ যিটো টুকুৰা আছিলে 1 কেজি 236 গ্ৰাম, 1 কেজি 236, এইটো 24 কেৰেট বুলি কোৱা মতে। আৰু ইয়াৰ বজাৰ মূল্য আজিৰ ডেটত 2,71,04,04 এইটো হয়। আৰু যিটো আমি জুৱেলাৰী পাইছিলোঁ, জুৱেলাৰীটো উইদাউট বক্স, এইটো 808 গ্ৰাম আছিলে। উইদাউট বক্স সেইটো আছিলে 1,70,68,027। 22 কেৰেট 24 কেৰেট এই ধৰণৰ কিবা আপোনালোকে? এই যিটো আপোনাৰ জুৱেলাৰী আছিলে তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ একো আমি পোৱা নাই, নাজানো। সেইটো আমি এইটো ভেৰিফাই কৰাৰ পিছতে গম পোৱা যাব। ভেৰিফাই হৈছে নেকি? হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। তেওঁলোকৰ কথাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি কথাটো কৈ আছোঁ। তদন্তত গোটেই কথাখিনি ডেফিনেটলি তদন্তত আহিব। 3 কিলো হয়, 3 কিলো নহয়, 3 কিলো বেছি আছে। হয়, এটা কথা, আপোনাৰ এইটোতো আপোনাৰ স্মাগলিং টাইপ লাগি আছে আপোনালোকৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত? ডেফিনেটলি স্মাগলিঙে হয়। কোন জড়িত থাকিব পাৰে বা এই ধৰণৰ খবৰ কিবা কৈছে? তদন্তত আহিব। হয়, মুম্বাইলৈকে লৈ যাম বুলি কৈছিলে। मुंबईলৈকে লৈ যাব। হয়, हम तिनसुकिया से हम मुंबई जा रहे थे। आपका क्या काम है? काम क्या करते हैं? ज्वेलरी का काम। क्या ज्वेलरी का क्या काम? ज्वेलरी का होलसेल का काम। ये क्या चोरी का माल था? नहीं, चोरी का नहीं है सर। पुलिस क्यों पकड़ा? पुलिस तो जांच में पकड़ा गया ना। ट्रेन से जा रहा था मुंबई, बिल वगैरह है। इससे पहले भी आप ये काम कर चुके हैं? हाँ, करते हैं सर, रेगुलर करते ही रहते हैं। रेगुलर करते रहते हैं, कभी पकड़े नहीं गए? पकड़े नहीं, मतलब ठीक है, बिल में ही करते हैं, पक्के में काम करते हैं। बिल वगैरह सब कुछ है? बिल वगैरह सब, हाँ जी सर। अच्छा, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं 1 साल तक सोना वगैरह कुछ खरीदना नहीं चाहिए, उस समय आप प्राय 2 किलो से ऊपर सोना लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। क्या मतलब आपका मकसद क्या था? मतलब हम खरीदा नहीं है वो, हमारे पास तो रहता ही है। प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, उससे पहले ही से ही कर रहे हैं हम बिजनेस, तो ऐसा कुछ नहीं है। मालिक कौन है इसका? मालिक मैं ही हूँ, खुद ही। आपका ज्वेलरी का शॉप? जी। तिनसुकिया से कहाँ से लिए थे आप माल? तिनसुकिया से नहीं लिया, मुंबई से लेके यहाँ ला के बेचते हैं। मुंबई से लेके? जी। कहाँ पे? यहाँ बनाते हैं वहाँ पे, यहाँ गुवाहाटी तिनसुकिया वगैरह हम सेल करते हैं। सेल करते हैं। और कितना का माल होगा लगभग ये? तो होगा सर वो 1-1.5 करोड़ का सर। 1 करोड़, मतलब ज़्यादा ही होगा। जी। कितना किलो माल है बोला? मतलब 800 ग्राम कुछ है सामान और बिल है। वो जो कान का सब? हाँ, कान का अंगूठी वीटी वगैरह सब ऑर्नामेंट है, नेकलेस वगैरह ये सब। बिस्किट वगैरह मिला जो? वो वहाँ से दिया है किसी ने बॉम्बे पहुँचाने के लिए खाली। जी। नाम आपका? मेरा प्रवीण सिंह, कौन सा ट्रेन से जा रहे थे? संपर्क क्रांति।